Sanibonani. Namhla lokishini again. Namhla sikhuluma nge-recycling. Last time we were talking about waste management la sahamba khona saya kuma landfill site, ma illegal dumps. So namuhla ke sikhuluma nge-recycling ukuthi like sisotha njani waste yethu ukuze itosipha imali. So okay, ngicale ngi-explain kancane nje ukuthi what is recycling. When we are talking about recycling, we are talking about sorting, collecting waste, kuze sitoyenda ama new product. For example, sikhuluma ngokusotha i-waste. So babe la ucollectile tigubhu takhe, so watisotha, collectile tigubhu leti green, watisotha aside, wa collecta letimhlophe, watisotha nato tabatotwana, wa collecta nangala imishini emabhakede. So masikhuluma nge-recycling sikhuluma ngaloko. Leti gubhu leti ngito leti recyclwako leti to make new products, because leti gubhu leti uyati-collecta, uyatisotha, uyatihambisa, bahambe bayokwenda tigubhu leti nyuwani. So lana as you see kuthi leti gubhu tihlukanisiwe lana, kunaleti green, kunaleti mhlophe, okay, nangala kunaleti mhlophe, sekunale mishini namabhakede konke la, but konke iplastic. So manje vele sikhuluma ngaleti gubhu maplastiki. Sibuye site la bathi you must practice what you teach. So nyalo asikhulumeni ngaloku tigubhu leti lengiti-collectile from my home. There is why another day ngakhuluma ukuthi we must sort waste from the source. Masikhuluma ngokusotha i-waste from the source, sikhuluma ngaloku ukuthi uyasotha i-waste yakho ekhaya, tigubhu awutilahli, uyatibeka dodwana, and then uyatithatha utiyisa maybe kuma buyback center la bayofike khona bakuphi imali batihambise bona batiyise kuma factories la batoti recycle khona. So mina I hope you see ukuthi tigubhu tami la tihlukahlukene, angilahli. Mina ekhaya lami kude i-trash, every trash is a treasure. So nathi tigubhu ngiti-collectile ngatibeka, because I believe ukuthi i-recycling iyasita ku-cleaner i-community yethu, because imagine if bekungasi ukuthi baya-collecta leti gubhu leti kube ngabe tinganani, kube ngabe tigcwele ema-landfill site. So i-recycling iyasita ukuthi ku-minimizeke le waste legcina ikuma-landfill site. Sitohamba siye ku-buyback center la sitofike sifunze khona ukuthi okay, if ucollectile tigubhu takho uthola malini, bakala kanjani, tinto letinjalo nje. So asigcini-ke ngokucollecta loku kuphela. So angithi sikhulumile ukuthi sicollecta i-plastic. I-plastic ngito letigubhu leti lesikhuluma ngato. So thina sitohamba siye ku-buyback center la bathatha khona leti gubhu leti, bayositshela kabanti-ke ukuthi leti gubhu leti tikhosta malini if utiletha, and kufanele ugcwalise into lenganani ukuze bakhone kukukalela bakuphe lokuncane. So the mission or the aim is to protect our environment. So that is why nami ngenda this initiative from my home, because I'm trying ukuthi ngisupporte ama-recyclers wethu la emphakathini wethu eBarberton. So ngathi nje umuntu nemuntu ekhaya lakhe ngathi anga-separate i-waste yakhe, asothe i-waste yakhe from home, because nakhona leti gubhu mase tigcwele nale general waste like setigcwele tikhokho, so tibese atisakhona ukurecycleka. So you must make sure ukuthi tigubhu takho leti-collectako ngiletihlobile. So manje sitokhuluma nababe lana asitshele kancane nedingale fem yakhe ukuthi yena yini la collectako lana, makacollecta la ukuthatha khambise kuphi, ya utosichazela kabanti ngaloko. Sawubona baba Mahlalelo, njani? Ngikona njani? Ngiyaphila. Namhla sila efemini yakho babe, nedi ngifuna ku-understanda kancane, sikhuluma nge-recycling la. Ngiyabona ukuthi wena umsebenzi lomuhle lana, uya protect i-environment, uya cleaner iBarberton, ngoba imagine kube kuthiwa bowungekho la ubutha tonke leti gubhu leti kube ngabe tigcwele la ititradini tinganani. Siyabonga umsebenzi lomuhle kakhulu lo wendako. Ngoba namhla sisefemini yakhe asichazele nje kancane ukuthi le family uyicale nini,
and yini into le mende ukuthi aqale lento le ngoba akusilula phela ukuthi umane uhambe udobhele kodwa vele abantu batotho uyahlanya. Sicela utisho kancane baba. Ngingubhoyi wamahlalela ngihlala e10. So lento lena ngiyona 4 years nyana. Yeah 4 years nyana. Ngirecycle ngicela recycle le esontweni emi. Okay. Emba ngikosha bathi ziyangcolisa. Ngoba neplan khona yabo mama phindile. Ngathi hayi ngifuna le ndzawo le ngoyisebenzisa. Bese angithi ngilo cleaner ngipikabele la okay ngeta la ngahesha konke la ngiheshile konke kuphuma ke. So le ndzawo lena indzawo yamasipala kumbe umuntu kwentekani ngale ndzawo le yemuntu sewena ukhona ukungena njani la kusuqala ukukhuluma naye? Oh okay. Wangikhulula sangithi lo ngangicela. Okay. Oh okay. Ngiqhubeka 57 days. Ngiyevakala. Ngabe sengiyaqhubeka ngiyarecycle. Ngaqala nje kokuqala ngabhetha emva kwesikhathi ngangifunda nje ngangifunda lesinye bokuthi ngifuna mawubutha bengibutha nami ngihlanganise le mali bona masibafola ba grade bayijuba le mali. Oh mawuhlanganisile. Oh le mali bayikhatha yabo sendeni babuya bangigayida so lokho khamba so uthi waya kuyofunza kuphi mhlawumbe nalomunye nje la mphakathini wethu angaba inspired ukuthi akhona ngoba vele I believe ukuthi bantu labaningi bayadi ukuthi kune recycling but abathi ukuthi kahle kahle kufuna kwenteke njani. Lapha nesport lapha ngaseSportnet ngaka Sportnet. Okay. FM lapho vela inkulu FM nje mawuqhamuka nje lapha eTiger Wheel iphansi lapha. Okay, so nabo badila ngayo le recycling. Ngiyapha ngaphansi bridge dabathola lapho kune office lapho ukuthi ufuna kwenta ini. So batakutshela kunemaphepha ngawo hamba wonke so lo khamba so. Babese bayakufundisa khona leso sikhathi nje bayakutshela ukuthi if urecycler ini wenda so. Lokungonywane imali yakho futhi bakuphinda bakuthatha lokho. Ungaqala ukuthi wona wethu kakhulu uthi wethu kodwa nje ingcono imali yakho. Kusho vele kahle kahle leti group leti tiku demand vele ngoba libisi vele silidla every day. So leti group njengoba tisoba yatithatha bayoti reprocessor kubuye kusigubhu lesinyuwani. Not ukuthi bakhale etinye every ba repurpose dona leti ati recycle babuye futhi basithengisele futhi ilibisi nema cold drink kanjalo njalo. So babe kancane nje yini into le ku influenceile or yini into le kwende waba nale nshisekelo yokuthi uqale le firm yakho le urecycle. Ngibonile ukuthi into engayena kude umsona kude kanye. Kahle kahle into le kwente wenda indzaba yemsebenzi ukuthi ngoba akunamsebenzi so ubona ngathi kungcono mawutodobhela so ube nemali. Okay hayi siyabonga babe ukuthi ukhone ukuthi uprotect i-environment yethu ngala uthole lokuncane nawe lokuya ngasethumbini. So ngifuna ku-understand kancane baba ukuthi ngiyabona la uhlukanisile tigubhu takho leti ti-green naleti imhlophe. Yini lekwenta ukuthi uhlukanise? Ngifuna ku-understand nje ukuthi kusebenta kanjani ukuze uzuhlukanise so. Lokuthi ngihlukanise mina angithi amakharata wafana. Yabona nje leti ngithe nemadlana leti. Okay. Leti mhlophe mabisi nemasi. Okay. Konke nje le mix le mayogadi masi. Yebo. Okay. Imajiki majuzi ahlangana nje ahlangana la konke. Yebo. Konke. Ngisabona nje ngalana konke. Yebo sikotela sejiki. So la ngenda imix la. Ngiyahlanganisa konke lokho. Amajuzi konke Star Soft nazo singena la. Ngena kulesi ngala. Lokho imali yakho ngiyole nemadlana ngcono. Okay. Mangihambisa. Okay. Yeah. So la good akunalutho. Sena la crate. Okay, nali crate la.
Okay, sikhuluma ngetituro nemabhakede lana, ngiyabona lapha kunemishini. Tonke letinto leti liplastiki. So manikukhambisa mina ngithi crate. Okay, Yeah. okay. Crate. I-white, sibala ukuthi i-white. White, okay. Yeah. Mhm. Leyo naloku ngolokunemadlana. Oh, okay. Mali- Leti gubhu ma 2 litha ma-cold drink. Yeah. Ngiwola nemadlana. Ngonemadlana. So nami ngikhona kuvika indlala. Oh, Ngoba mina okay. angisangithengi. Ngiyakhona ngihamba ngiyothatha ngithatha ngimuntu. That's why mina ngiluza khona ngiluza nethi mangishoda ngalokho. Masako wafuna ngwathenga. Oh, okay. Lamabhele. Okay, nali lisaka leli so konke lesikurecyclako naloku njengoba nikubona kula usatokuthatha akufake la ukuze atokhona kukuhambisa. Okay babe ngifuna kwathi ukuthi wena letinto leti mawutihambisa utihambisa kuphi? Petritif. ePitritif. Okay babe uthi uye ePitritif yena. Okay, so Funa ngimake sure ukuthi ngamisa 30 wala mabhele. Oh, leti gubhu ngiyabona la leti utigcobile. Okay, letinye usengakatigcobi. Leti tisengakagcobwa and leti setigcobile. Okay, why usigcobe lesi? Oh, kusho kuyafana nalento bengiyikhuluma la yetikotela ukuthi netikotela nato mawutibutha atibi nemali kahle if ungakatigcobi. So ufuna utigcobe kuze tito kwenda iweight kuze batothi mabakalela uthole imadlana lecacako. Asikhulume kancane ngala ukuthi lana uthatha net uthatha lokuliplastiki ngala kulama crate. So khona imali ihamba njani ngala ingcono kumbe ngalawa nje funa ngwachopha yabona nje ngalawa nje wasekuso. Ngikuphule nje lokho. Oh, okay, ukuphule. Ngigqoka kube so. Oh, okay, kube maphisi lamancane ukuthi kutokhona kuhlala la kuleli bhele. Oh, okay. Ngoba makufaka so phela kutokhupha kuthona kugcola ngagqwa. Yile bayile iweight. Oh, iweight. Oh, so mawufika le bafike bakufakele kona esikalini sengikhathi babona ukuthi isikalo vele. Oh, okay. Ukutala kurat skala la before ulayisha. Okay, kuze uhambe uye kuyofuna le buyback center yasePitritif. Ipetrol ayikushayi. Ngiyafona. Bayeta batokuthathela la so abakucharge kakhulu le transport. That's why abafuna ukulanza 4-5. Bafuna ukutala bethe nomuna 30 nomuna 40. Abanankingi. Oh, okay, 30 or 40. Kambe wena uthe kufanele uhambise ngakhi wala mabhele? 30. Mawuhlulekile ufuna wena 30 vele. 30. Yeah. Yo, muningi. Ufuna ungelela khathi nje enyala kuleti. Funa mangithifaka ungela khathi. Bakela boots. Oh, okay. Ukuthi gobo ugitsa la khathi ugitsa ushaya umpoho oh. Shaya impoho. Ushaya umpoho la khathi ebheleni. Sengikhanti uthola singole singcono. Oh, okay, yes, decompressor. Naku lokunye babe ngeke ngeva bathi nalama bottle tops bayawa recycle lawo. Yeah, recycle wona kodwa nje iningi lomsebenzi wawo. Mningi lomsebenzi wawo ngoba kufuna ubuthele kube kuningi. Kuningi. Ngegcwala libhele nabo ufuna libhele lo. Yo, kuningi. Entibhaliwe tiyakhomba thina timboni. Yebo tibhaliwe ukuthi recycle me. Nasi sibhaliwe recycle me. Ungathathi lethi ngabhala. Oh, okay, leti recyclwako ngileti bhalwe recycle me. Okay, njengalesi nje sikabhalo. Kusho lesi asinalutho abasithatha. Oh, kusho vele bathatha leti ngoba leti ngathi ngileti dala ama 2 litha lama cold drink. Kodwa leti emabisi yathatha nemajuice athatha. Oh, leti bhalwe recycle me. Oh, okay. Manje kufuna usebenza. Ngofuna igrade ikhethe ukuthi lesingiso nje. Lesingiso nje. Lesinjalo njalo. Oh, babe ngibuye kancane futhi kuleti gubhu njengoba ngikhuluma ngendaba yokuba clean nje ukuthi if you are recycling you need to
take itinto leti hlobile se wena ukhona kanjani because I believe ukuthi wena leti group leti njengoba utibuthile utibutha la kulama illegal dams laba lebawenda kubantu last time nje besikhuluma ngawo bese illegal dump la besikhona khona so ngifuna kwathi ukuthi ukhona njani ukuthi ungathathi lokungcolile o aware ukuthi vele akufanele uthathe lokungcolile. Yeah, bangikholelo my sister osedeliwe wangiguide ukuthi leti group ukuthi singathathi leti ngcolile ne bakaya ukuthi lo mshini lapha emshinini mabathi press lo mhlaba ne ubula lo mshini umhlaba ungena lapha ekhaya uyamosha. So kusho vele ungazuthatha etigubhu udiyise ku buyback center bayatibuka ukuthi ti kanjani so ngabe tingcolile vele bathi siyabonga sorry bayehlisa lamakima mabakujamali bakuthi okay okay kusho bona babese bafike bayatiwasha before bati process ngisikise makhiyi uyavuma yinoma okay senawo ungavumi ukuthi utawubona iplan ukuthi wenda njani mabe nawo ulambile uyathatha hey madoda ngaplan kanani but plan noma yabona hayi sathani madoda okay sendawubona phambili nani. So nje in short vele kubalekile ukuthi vele uthathe tigubhu ngisho ukuthi ma recyclables lahlobile nasi isigubhu semasi bengisibekile la so lesigubhu lesi niyabona ukuthi sihlobile asinalutho so masiso ngiso ke lesikahle because asiniketi inkinga le kulaba bokuthi sekufuna basi recycle ngoba into lazama kuyichaza babela ukuthi if kungcolile kubese sekuba hard ukuthi kube recyclable so njengoba kuso nje kusho lesi si perfect kakhulu ene babushilo la ukuthi leti group leti ngito leti nemali kakhulu so nje mangukuthi ubuthela tigubhu vele kufanele wathi ukuthi leti nemali kakhulu nguleti naleti emabisi naleti tema cold drink leti mhlophe so you must make sure ke nawe mawuseparate from home you must make sure ukuthi isigubhu sakho mawucetha usebenzisa uyasiyakada phakathi ukuze sibe clean. Ngifuna kwathi ukuthi ngimaphi ama challenges lo bhekana nawo mawubutha leti group takho unayo i-transport lekubuthelako ikulethele leti group ubutha ngenhloko thola ngemhloko lo swela besipevili ebhodla ngithola ngeshopo 13 ngihamba yonke lendawo la konke kuphuma le ngiyafika 10 7 longoma okay hey yeah usebenza madima yeah usebenza madima kakhulu akhona nje ema challenges lo yayuhlangabetane nawo nje lamphakathini mawusa collect leti group takho. Kude nithi umuntu vela mwange umuntu nobe right bakuhleka nje bona uthi usoyahlanya yini ngoba ngilonje uthi hayi lo ngathi uyagula ngoba awu coach uyagula yakona ngigule singwa sebantwana wena hayi mara ke nevertheless siyabonga babe umsebenzi lomuhle lo wendako yebo kona wena ngesikwakho uthi wendela nedi ukuthi ukhona ukuthola sinkwa sebantwana uthole leyo madlana lencane but mine as an environmentalist kwami akupheleli lapho mine ngiyajabula mangibona so because nginalento yokuthi uprotector i-environment yethu kuze nale generation letako labantwana bethu bakhone ukuthola i-environment yethu isese right ngoba imagine letinto leti kube tiphapha yonke lendzawo ene njoba ngikhulumile ekucala ngeliplastic akuboli letinto leti so imagine le environment yethu ukuthi beyitoba njani lapho netilwane letiphilako la kule environment so mina nje ngithi umsebenzi lomhle kakhulu lo wendako siyabonga baba kancane nje mhlawumbe kukhona la emphakathini wethu lana I'm sure baningi abantu labahledi labangasebenzi actually nje iSouth Africa yonke baningi abantu labahleli labangasebenzi akhona yini nje mavi lamancane nje lo ngabapha bona uphe nje umuntu ukuthi uyafuna kuyicala lento nedi ngoba uyesaba maybe kusukuma or akati ukuthi kufuna aqale kuphi aye kuphi so ngicela nje nedi uphe labo labatobe basilalele or basibukele nedi nje mavi lamancane ukuthi mawufuna ukucala i-recycling funa usukume kanjani. Ngiyalo nginathuwa bomaya lengibhizi nabo ngifuna ngibafundisile ke nabo ukuthi kwente kanjani
khona kuma bayithu bande ukuthi i-problem labanye lokwakufuna ube namine yeah funa ukhiphe mine ulahle Okay. yeah ungakhipha mine ukhona recycle but ungaba namine nokhona urecycle uma ubuka laba labantu babakubona uthwela ama-plastic bakubona labanye udaba ukuthi hawu uyahlanya yabona so banalo ukuthi vela ngendani nje yabona khipha lo mine dokhona ku-recycle ngoba njengalama-dumping nje ama-dumping site sihlangana inkinga lapha kuningi losihlangana ubuke kanye uphinde ubhekile ukuthi yakubona nje inkinga nala kula maplastic masifika ngathi bakhipha batibo zato babutha lapha ngalesibili base phase 2 njalo njalo yabona ngifike ekseni ngivule ama-plastic ngikhiphe plastic lami ngikhiphe plastic yami manje ngoba kuleli plastic basuke babhiqile nale general waste leti khokho imishibo sekungcolile ubese wenda njani uyatisula masithi la sengihleli phansi that's why okay yabona ingubo lena nje sewenda lokho lengubo uyatisula so vele ngithi mina ufuna ukhiphe lo mini okay mawufuna ku-recycle khipha lo mini dokhona kusebenza mawuna mine nokhona kusebenza ngoba vele la kula maplastic tiningi thina uhlangana nato yabona nje yabona labanye uthola bahlanganise nabo maphampasi yonke le nto ihlangene ngithi kuningi yabona kuningi yeah yabona ubuka kahle yabona le plastic ngivulelana yabona nje but ufuna ukhiphe lo yabona kube nalento yakho loyifunayo phela ama-gloves akho so lokubalekile vele ukuthi whatever lo i-recycle kufuna ibe clean so kungako nami ngi-encourage bonke abantu emakhaya ukuthi abazame ku-separate i-waste yabo bangathathi tikhokho batifake nema-recyclables ma-recyclables sikhuluma ngato donate into leti recyclekako so ngoba lama-recyclers lama-local recyclers ethu njengaba mahlalela la babese bahlangabetana nalobo ulukhuni lobo ukuthi sekufuna acale ayisule or ayiwashe ene neyati nani la eSouth Africa ukuthi water is a very scarce resource so letinye tindzawo akunamandi njengalala sime khona nje kude manje la iduzane sekufuna athathe ingubo asule kanti kube nimendele into yabalula from ekhaya ukuthi nihlukanise i-waste yenu siyabonga ngiyakubonga mina manje siku second location sambile saya la besikhona khona elokishini la sithole khona i-local recycler sabona ukuthi u-operator kanjani yini into lekade collectako so manje sesila Tinsila imali recycling which is a buyback center so le tibi mawusuka nato le la sikhombe khona ukuthi uya collecta tibi takho uti separate kahle uti sothe kahle ube uyasuka nato le utanato la kuyi buyback center khona so i-buyback center ngila khona bakukalela khona le waste yakho bakuhlukanisele khona ukuthi okay tigubhu batokukalela ngemali lengaka ama-plastic imali lengaka la njengoba nibona i-operation yonke nje lena la kunaleli plastic leli mhlophe lebesikhuluma ngalo la fortunately enough bayalithatha nalo la kule buyback center lena ngala kunetigubhu so la kusho kahle kahle bathatha i-plastic nemabhokisi nemaphepha la eceleni kwami ke ngine founder or director yale buyback center le which is Tinsila imali recycling buyback center ngikubingelele bhuti Mcondi unjani ngiyaphila sekunjani ngiyaphila namhla sila kule buyback center yakho thine la sitenet ukuthi sito motivator bantu especially bantu bethu la elokishini ukuthi mabende i-recycling so sifuna kwati ukuthi uyicale nini le firm yakho lena and yini into le-inspireshile ukuze u-decide ukuthi hayi ngcono uvule i-buyback center. Okay, lana ngifikele leminyaka lophelile kodwa yona ngicale 2013 i-recycling. Oh okay. So into le ngento ukuthi ngiyithande i-recycling ukuthi
singatha maspara wethu ne Oh, okay. nemsebenzi lomningi Mhm. singenza ukuthi nakubo dumping site ungagcwali kakhulu letibi Yes, ngoba yes. singenza nebantu labangasebenzi ukuthi njenganyalo mathuba emsebenzi amancane kakhulu so sifuna namathuba emsebenzi ukuthi wonke umuntu akhona ukusebenza Yeah, ngiyayithanda kakhulu le initiative yakho kumbe le vision yakho ukuthi wena upromoter like you are empowering youth, especially youth, not ukuthi labanye awubafaki but nje especially youth ngoba manje imisebenzi akusesilula kuyithola njengoba asho ke bhuti Mcondo ukuthi uempowerisha i-community yethu ukuthi bakhona ukuthi nabo bathole lokuya ngasethumbini and akusiloko kuphela ukhuluma nange-sustainability, ukhuluma ngokunakekela i-environment yethu. Akusikuthi tonke tibi kufuna tize tiye kamdoti, tingagcwali le ushilo wathi sizama kunceda maspara ukuthi tibi tingagcwali kamdoti. Ngicela kubuta ukuthi yini tindo lotithathako wena la kule yakho ifem ukuthi nangu umuntu ukhona ula emphakathini wethu ufuna kucala le recycling but akati ukuthi kufanele athathe yini wena lo lokuthathako la kule yakho ifem. Lakithi satha konke lokul plastic. Okay. Ngaphandle kwetinsimbi. But konke lokul plastic siya recycle. Lapho ke kunel plastic lelimhlophe nelibona ngileli. Yes. Kune mixed plastic. Plastic lemakhalakhala. Okay, kusho ngama plastic ma grocery, ma plastic etingwa. Yeah, sekuba ngamabhokisi. Okay. Sekuba ma crate lo mabhakede. Netituro. Netituro ma tikup temabisi kuba ngile tikup te cold drink. Oh, okay. Nemaphepha lamhlophe. La ngiyabona uhlukanisile tinto takho so ngikuphi lokune value kakhulu like lokukunika imali kakhulu maso utokukalisa la ngiko konke nje lokubalile wena lokhu kuthi mhlumbe udothi tigubhu tema cold drink tinemali kumbe maphepha la nemali ngikuphi lokune value lesetulu. Kulelo hlangothi ne ngisho ukuthi konke kuyafana because lo kukhamba nemnotho ngendeka singathi namhla plastic lemali sivuke kusasa silehlile okay okay kusho kufana nalo kwabo gold nemarandi ukuthi idola lesetulu okay liwana ukuyawa uma likhuphuka na kubamba iveli so ngisho ukuthi konke kuyafana net depend ukuthi kwaleso sikhathi lokudobhile ngikuphi lokubhadalako. Okay. Yeah. So okay bantu bethu ngiyathi ukuthi bathanza kwadi ukuthi if adobhela sigubhu se cold drink kufuna adobhele into lenganani kuze ubuye wena otokhona kumkalela la asesibale nje letigubhu letimhlophe kuphela letigubhu nje tema cold drink ukuthi lama 2 liter ya naleti letincane so kufuna kube into lenganani kuze ukhone ukuthi wena umkaleli ngoba I believe angeke uzuchamke nesigubhu lesi1 ngithi ngidosikalisa kuna certain lekufuna ngimithe ukuthi ubuye utonkalela. So for lapho doesn't matter ukuthi sinza ngakanani but kumele kube lisaka belicishe libe ngaka ligcwala. Oh kahle kahle letigubhu kufanele tibe ngule kuleli bale uma ngithi uma sikulandzela funa sithele ama petrol funa sileya yabona so nakube lisaka lini ngaka ngoba siyakhona ukuthi sihambe sokulandzela nabona imoto yakhona ukudilethela. Okay. Okay, lela bese khona kule local recycler. Ngibone abeke tigubhu kunaleti so naleti smashiwe so mawufaka la leti gubhu takho kufuna utifake ti so or uti smashile so uti smash ukuze itoba ne weight. Oh ne weight. Ngoba ungatifaka so ungagcwasa lesisaka kanzi ukuthi sengiyafika ngiyakala uthi ngurobhile. Lesindo ya vele ngiyasiva leli lilula leli seliheavy. Okay. Okay, sibuye ke kunayi indzaba nayo ngive ukuthi mase kungcolile so akurecycleki so manje wena ukhona njani lokumanage la ukuthi
lo ukhona ukuthatha ngoba asengithi nje nakho manje ukusmeshile konke ukufakela ukhona njani ukubona ukuthi hayi leti indoda yakhe leti tingcolile letinye takhona or awuboni lesinye isikhathi ngiyakhona ukubona esinye isikhathi angikhona ukubona but angithi sengisebenze ngawo into engisebenze ngayo so ngiyathi ukuthi elokishini makhila khona sinza so isikhathi lesiningi ngiyathi ukuthi nange-dumping site nakhona kusinza so manje abangeti imandi la ukuthi kutosinza no siyaminus ama-percent angithi angevele lokhu vela ngithi kungcolile etibini vela ngokuthola ukuclean 100%. Sithatha ama-percent lathide njengoba nathi la simixa khona basithathela ama-percent. What if ku-clean njengaloku udasiva isindvo sakho uma singafaka leti group late la tonke la angithi size nje leti group late ngalokuthi singcolile sinelisaka okay nakhona angekukhona ukusiwasha yeah so mara wena leti ingcolile uyatithatha yini vele la tivumelekile yini or kahle kahle vele atikavumeleki igroup ingcolile yona atikavumeleki mara siyatithatha nedi ngoba le mali yala ngeke isafana nale yala okay nali ke libhele umuntu usoligcwalisile ngato leti group leti ufakile la ti group takhe leti mhlophe so uthi kufanele sitihlukanise kube ngileti mhlophe leti green ungadihlanganisi sengisho leti ama cold drink leti brown okay sebese kuba ngimalini maso uqala nje la lelibhele leli ukuthi nali seligcwele manje ngileti group leti kuphela kudependa ukuthi kusinza kangakanani njenganyalo ngoba rand liwile leti group leti 250 kilo likilo 250 yeah isikale ngani okay and then kuna leti group leti mhlophe leti naleti temasi so tona utifaka uti mix naleti tema cold drink tiba dodwa leti temasi okay and then nato kufanele uti compress khona kuphuma la masi phakathi ngani nawuvula la kuphuma khona lokuphuma yes so nanguminus lemakilo ngoba so sina something noma ungasheka kancane over ukuthi mina yebo kunemandinyana yeah ufuna ukukhipha leti imbonyo ufuna ukukhipha leti imbonyo senato uyati compress yeah okay lona likilo laleti lithi malini 250 nalo 250 kuyafana okay nenda utifaka nzawona ufuna utihlukanisa and then ilikilo laleli plastic leli lithi 170 plastic elimhlophe 170 wanyalo okay yakusasikhaze lithi 2 rand yoba ngisho ukuthi ilikilo liya okay nako ke asikhulume ngalamabhokisi ukuthi manje mina mangwadobhela lamabhokisi la ngwadobhela khona nawo kufuna ngwalethela kuwe ngwa compressile kumbe ngwaletha njalo nawo vele kuyafana naleti group ukuthi ufuna ukucompress noma ungakhompare ukuthi ufuna wa break abe straight okay ukuthi abe straight ngoba so logcwala lesathu sichabo 10 kg okay ayastampeka kahle okay sekhona likilo lakhona lithi malini lezi 50 cent nyalo 50 cent so kusho so far lesinako lokungathi kunemali lengathi inconywana kahle kahle ngileti group kwamanje ngileti group ngalama ngasho lama crate ngane weight lama crate okay lona likilo lakhona lithi malini nama crate 150 but lona line weight emaphepha lamhlophe likilo lakhona kuba ngimalini lona 130 vele ushilo ucinisile ukuthi kuya fluctuate okay sengiyabona kusho nje nedi nyalo iestimate nedi yamanje ngoba lirandi liwile but lingaphakama irandi utothola ukuthi mhlawumbe liphepha 150 or 2 rand lirandi lime njani okay manje sesikhuluma ngeoperation yakule buyback center
nathi tigubhu siyatibona la tikompresiwe, emaphepha compressiwe laphana nemabhokisi kukompresiwe. So utimcondi manje utosichazela ukuthi u-operator kanjani, why kutholakale lokhu kukompresiwe sekufasiwe, so kwentekani nje konke la. So ngasichazela ke Mcondi. Leti letigubhu letimhlophe lebe sikhuluma ngato tema cold drink. So tiqhamuka tisemasakeni nasifika la thine sesiyadibheyila ngalo mshini wethu, then sithi nasitibheyilile sesiyadambisa phambili. So lokudibheyila so siyafula umsebenzi nathi kwathina ukuthi le truck ingalayishi umthwalo lo ondlulele, kwathina siyafulela umsebenzi ngalokho. Yeah, lokhu ma crate lo lebe sikhuluma ngawo, then nawo seka ready for kuhanjiswa. Siyaqhamuka semasakeni then sesiyawabheyila then sesiwathumela phambili. So niyo indzawo lesisebentela kuyo lena. Okay, kusho in short nje letinto leti seti ready for i-truck ukuthi bahambe futhi bayo kwakha the new product. Yes, ngoba letinto leti tenda tinto letibaluleke kakhulu leti. Okay. Yeah, tinto letibaluleke kakhulu. Dono ngatibuka ukuthi inyaze nje ukuthi didoti njengaloku kusendela timpahla lokhu. Oh, okay. Lokhu kwenda timpahla leti nje lamaboots lesigcoke wona ngiko lokhu. Lokhu kusendela timoto, sendela timoto ama dashboard. Oh. Ama dashboard etimoto ngiyo lokwakha imoto lokhu. Lama plastic lawana ngiyo la sendele oil. Oh, okay. Ne petrol. Lama yaphinza recycle aphinze kwendiwe lama ema plastic. Oh. Yeah. Okay. So lama box lawa ngiyo labasendela ngawo lo tikopho temibhedze nemabhodi la ngathi aphushutele yabona. Bawona ngalo. Lelinye liphinze clean kwendiwe libhokisi, kwendiwe libhoku ngawo. Oh, okay. Yeah. Ngiyabona ke ukuthi recycling ibaluleke kanganani. Diningi nje tinto letendekako ngato tona letinto leti. There is why slogan sethu sanamhla sithi every trash is a treasure. Liphepha njengoba seliready ukuthi lihambe kwendiwa liphepha futhi phinze kwendiwe nema toilet paper ngalo. Oh, okay. Yeah. So i-recycling umsebenzi lengekuphele noma kungentekani. Yeah. Kahle recycling is very important. Yeah, ngile baluleke kakhulu. Sithi bantu mawudobhela abantu batothu uyahlanya but kubalekile. Ibalulekile. And then lana siyabona la kune baling machine. It's a new one. Siyabonga. Yeah, la sisebentela khona ke la senda khona la. Lama bail ngiyo machine yethu le sisebentelayo la. Okay. Ngiyo lamadoda lesibambisene nawo labendale ndiyendeke lawo. Yeah. Ukuze kutholakale lamaphepha compactor lo machine. Yeah. So netigubhu nato uti compactor khona la or kwenda amaphepha kuphela la? Na umshini wetigubhu. Oh. Yeah, lo wemaphepha. Lo maphepha nemabhokisi nemaplastic. Oh, okay. Lo. Yeah, lo wetigubhu nala kuma crate lo kungasinzi. Lo kusinza ukungena ngala kulo mshini omkhulu. Oh, okay. Hayi. No, siyabonga shemo umsebenzi lomhle kakhulu lona nethi nje sithanza ukuthi uthi wena you are empowering i-community yethu la ukuthi nabo batithole at least bakhona kubeka lokuya ngasethumbini etafuleni. Umsebenzi lomuhle lo. Ngicela kwati nje ukuthi ngabe akhona yini ama challenges lo yaye ubhekane nawo lekhathi usalanza letigubhu doze ude nako la like ma local recyclers ngoba wena I think kakhulu vele usebenza nema local recyclers hayi ukuthi wena uyadobha. Wena uyahamba uye kulaba labadobha ubathathele ulethe la utokusebenza ke nawe ukuhambise somewhere else. Akhona nje ama challenges lo yaye ubhekane nawo lapho. Yeah, wona ma challenges siyaba nawo lamaningi kakhulu, especially nawusebenza ngemuntu. Ngiyahlupa nawusebenza ngemuntu ngoba lesinye isikhathi aba understand ukuthi price yehlile. Na umtshela ukuthi yona le kilo lithi 2 rand nasobuthi 1 rand akasavisisi ukuthi
ngathi uyamroba. Yeah, uqinisile ngoba nami ngathi ngibe nayo leyo nkinga leyo lekhathi ungitshela ukuthi hayi man uthi R2.50 mina ngakuva uthi R3 kanjani R2.50 mara ngase ngiyayiva mawuthi wena uhambisana nalesimo semnotho. If lirandi lisetulu nelikhilo lakho liba setulu njalo if irandi liphasi nako kuba phasi. So uyabo umphakathi wethu udinga ukuthi u-understand nje mase kufika khona lapho ngoba baningi labangadi. Okay sesigcina nje endzabeni yethu yini nje i-advice longayipha umuntu community laba bokuthi bafuna ukucala nedinga abathi ukuthi batocala kuphi kanjani? Hayi thina sihlala sikhona lo ufuna kwenda lento angasifonela sede simnike masaka akhona kufaka then nako futhi lokunye inceda kakhulu bogogo le project le because bogogo angithi abasaluki bayakhona kuvuka ekseni adobhela hamba uya exercise kakhulu. Hayi cha into lenhle kakhulu ke le ukuthi wena if umuntu angukuthi u-interested ukuthi ufuna ukucala adobhele uyeta wena umnike masaka usho la masaka lawo lama bags. Okay and then bese wena uyeta udocollect uletha la so nieva ke emphakathi waseBabathoni akudingi ukuthi uze ube nemoto wena as long as unayo le passion unako lo ukuthi ufuna ukudobhela awudiboni ngathi uyahlanya ngoba phela inkinga ibe sesekuba lapho ukuthi abantu babese badiva ngathi bayahlanya kanti cha. So nangu ubhuti imcondi la ukhona niyamthinza uyeta utonipha masaka niyacala niyadobhela uyanilandzela uta nesikali laketa khona uyanikalela nani niyathola imadlana ngala siya protecta i-environment while uthola income now. Siyabonga bhuti imcondi xoxisana nawe cha umsebenzi lo mhle kakhulu lo wendawo. Ngiyabonga mina mama.